Thina rietwa Meru Future Youth Leaders ntukuyanarua ibekite gikaro na ore okwenda gitikio ngavana Meru niwe methikali nturi na aria abariritie mantu mwanya zegie gukuria Meru na bonania kumwigika gitini giki. Akiaria lenturi augite atwika ngavana wa Meru 2027 agatigira akandarathi ibakuri wa kureo mono kenda gwitithia kigina kia Meru ngugi. Nkuruki augite guti muntu agaturiria maruku makiri rais we akamurika Meru bagunike na witi na mbere. Akiaria mithikari nturura ni murwiri giti kio ngavana Meru na kiama kia DCP na ugita jukia giti kiu agatigira kandarathi ni chikurwa kagita kara kagirite kiri thirikari yawe na kinya kiuga kagwata mbaru Meru microfinance kende komba kwambe wimbithi mukobo jwa kuthithia biashara kana kuba kigina ya kuthithia tenda na thirikari kiri barabati na kadhalika kigina. My chief officers na minister wangu wa finance lazima tuwe na mkutano na tuelewane. Nikikupatia kazi, it must be paid within the required period ya maximum 65 or 70 days. Ukipata, so, and I don't want any mtu asungushu around akienda kutafuta nani atamulipa because yeye inakuwa store stations ya kuitisha ongo. So nikasema mimi mkinipea hiyo nafasi sababu hauna pesa, there is an institution called the Meru Microfinance in Meru. I will put money in the Meru Microfinance for young people like you to access credit. Kingiri nturi ariuga wate ngavana wa guturaira rais Maru kenda kona mirandi ya witi na mbere mono akimeneria ngavana Mutumantu Ethingi akiuga na aremi gwitithia Meru na mbere. Ate uniambia nikupigie magoti ate wewe ni rais wa nani? Wewe ni rais wako na mimi ni rais wa Meru. Na katiba niko na yangu hapa. Ala. Aya. Uko na bunge yako, niko na bunge yangu ya Meru hata mimi. Uko na serikali yako, mawaziri wako, niko na wangu. Kwa hivyo, tunaombana nini? Kama hatuna kuheshimiana, wacha kiumane. Ala, ena mbonongore mwako gukuru kai kuthira. Otebia ndo bakuona. Wete karenge ende tena candidate wocinda na mithika unike chiacha. Kiri rais William Ruto rinturi na ugite no mwanka kawanta makiuga ni mundu wa Meru na geshitia Meru ite murekera no nto bakwithira kimikunyanira. Kinya aitia mutenimbi Kinya akaitia muteto aitia kere nembi and I declare William Ruto as an enemy of the Meru people from this place. So wantu bamenye yundie ne kwire ko buru no te space ya ntoyeta wae yundie na atweterete ntugwe mathiko migambo wejere ntore arite kagite ne kara gutirimen na yuthi ba ikundi kia Meru Future kwa wenja mwamba gikundi kira bakwejete kumugambia kenda bageta rwirone ruronga bana bare amwe ya kulelele ntore twethera twitete Meru na mbere ni umekanyuke nkwaria. So hatuogopi vitisho, lazima tutawashika mkono na tutembea pamoja. This means our alignment meets with one term. I'm ready to be a player in this team. Keri podrandi toshia Weru reakwari etwa ni mutu geng kare.